Kublai jan med EP waro ki prolog nega jan med ki kubor watame yong kejut Covid-19 ha Meghalaya da wanra biang cepi da kapna news tesnya ba ham yamelin you subscribe your new channel we press how to bell wem hai tu khnang wa yo cho pi ye ki kubor te ton sedang ichi ki kubor ki bru ki yo ya kejut Covid-19 hapo Meghalaya hapo ka ar pauso ganta da update ki yo thame da MK hado nru spa lengut telede kelam wan wiki wada like nagani kejut da MK so spa ar ponyangut kam wada yo hekini ki sngi wada da bon de ki wachaj ye ki yo thame hinrai kat hanne ka sngi wan da bon de ki yo thame ye ki wada chaj te de man ko ka khubor was nyau si ye imo telede kelam wan hailiang ki wada khla da po ka ar pauso ganta da mbiang ki hado chipawngut lada ye kelam wan Hajari district nagite ki yo thame naga East Garo Hills dem ar pau kandengut naga East Giant Hills dem ar pondrungut naga East Khasi Hills dem ar spa ar pondrungut naga North Garo Hills dem ar prangut naga Riboy district dem ar pondrungut naga South Garo Hills dem ar lengut naga Southwest Garo Hills dem khatsongut naga Southwest Khasi Hills dem rupau arngut naga West Garo Hills dem rupau lengut naga West Giant Hills wanda nya pau songut Tegini to ki wadang yo thame hapo ka ar pauso ganta telede kelam wan neki wada light negative kejut Jari district naka East Garo Hills dem sangut naka East Giant Hills dem prangut naka East Khasi Hills dem arspach paungut naka North Garo Hills dem kandengut naka Riboy district dem rupau nyangut naka South Garo Hills dem lengut naka Southwest Garo Hills dem kandengut naka Southwest Khasi Hills dem prapaungut naka West Garo Hills dem khatlengut naka West Giant Hills em khat kandengut naka West Khasi Hills wanda em hado songut te kini to ki wada light nagani kejut hapo ka ar pauso ganta telede klam wan Jari district nei liang ki wada khlat hapo ka ar pauso ganta kam wada ongan tu em kich phawngut te naka East Khasi Hills em kin rungut naka East Giant Hills em ki arngut naka West Giant Hills em ki arngut te kini to kich phawngut ki wada khlat hapo ka ar pauso ganta telada M1 na perdi yung ki wakwa utipnya wa nado sedang gani kejut hapo ka Meghalaya kat nungut ki wa yo ye gani kejut kat nungut ki wadang M hapo ka jin sumar kat nungut ki wada light na gani kejut kat nungut ki wada klat na gani kejut ye piu pai da pi ni hapo da M kini ki UK waro ni Jari district